Chibai ule India in SU-57 leitura rilru asiam tharle thu kan soito Indian Air Force te hian Russia fighter SU-57 hi stealth fighter ani na pia lama mamo chhan an lo naya chu aral thuam ken thei wang jok lo ni Pakistan ram chunga stealth fighter ne na thlo lu wa bei ai chuan Pakistan missile ten an ka phak lo na mun India ram chunga changa Pakistan bei mai hi a hlok jok ti hi an thara chumi chungchang le India ral thuam thu thar then khat te baka Afghanistan be pano pang thlo na ke kara chuang chunga India ram a lo lu dan kan soi zui don ani claim a bulam deuh hleka tanga kan soi lo chuan a fi lo ve thein ka ringa kumin sang ni som ni panga me thla a India le Pakistan anin chai deuh zak lai khan India fighter chuan vor Rafale kha Pakistan chuan an ka fu ngei ti hi an soi ve deuh renga India in hei hi pha in Rafale klak chan kha chu Pakistan Air Force te kut ator wang nilovin a khol lam fel lo wanga tla ni thu India hi chuan a soi thunga kumin sang ni som ni panga August thla a Reuters in a report dan chuan India pilot te hian Pakistan fighter Z-10 atanga ka chua missile pakhat China siam PL-15 ka thui zong hi kilometer za som ni atanga kilometer za som nga vel chau nitura India pilot chu an hriat dan ani awangin Rafale fighter te po Pakistan missile PL-15 in aka phak lo turangai le ahim to ka an rin kilometer zani vela an oma Pakistan in Rafale an kap thania anin soi chungchanga Pakistan fighter Z-10 hian kilometer zani vela tangin PL-15 missile mangin Indian Rafale hi an kap fu ani ti in Reuters chuan a reporta hei hi an soizel dan chuan tak ani ngai ani chuan fighter air to air missile manga in ka fu laber pol ni ngei nan soyani khothlang lam media te hian India and Pakistan hi an tran jok de vek rima an reporta po Pakistan chet chiat na ain an chet that na le India chet chiat na mutura tam jok reng thina ni kha operation sindura khan Pakistan kut kan tur ve nual ti ero hi chu jep thu omlowa rin ai taka Pakistan an chet thei na chan pakhat chu air to air missile ani Indian Rafale te khan meteor missile an mangna sa a meteor hi aka hlat thei top a maximum range hi kilometer za som ni ani line Pakistan hian kilometer za som nga vel kap thleng thei ni riat PL-15 an manga ma se kilometer za ni ai thui alo kap thei si a India po in ator pha ta deuh khani a PL-15 ka thui zong kan intelligence ten an lo hrelo kha kan tuar ve ta deuh ani apoi khop mai operation sindura khan India chuan Pakistan ram chung mun hranga an air base som pakhat lai an ka fu a Pakistan air base an be hian India fighter te hi Pakistan ram chunga thlok lut lovin India boru ka tangin an che a anti fu ta phian renga Pakistan be nan chuan stealth fighter chu du thu sam ni ma se stealth fighter ngor ai chuan missile kap thui thei jok keng tel thei fighter hi apoi mo ani ti operation sindura khan an hrechuaka stealth fighter thaber nena Pakistan ram boru ka thlo lu a Pakistan va be chiama kha a him lutuk lawa chung fighter te chu him pialin an lo let le vekangem ti hriat chian lo ai chuan India ram borok him china tanga Pakistan ram ka phak ngei tur missile manga be hi a hlok zoka lo om lowa lep langani an ti ni bermai India ram hroi tu te hian vai ni hi an tlin ngar khopani ti chuan SU-57 hi mun latak ka phak missile keng tel thei alo ni chia bok nen a thanga nan squadron ni tal lei hi lom tumin kan han tum chin don em ni ang ti in thatho ang reng takin an indoor thar le chu ani a anti fu phian mai thayani SU-57 hian kilometer zathum aya la ka phak air to air missile R-37M akeng tel theya hei ba ka hian SU-57 atang hian kinjal ballistic missile ka chu thei dona kinjal hian engtiang chi athui nge ka phak ti hi soidan in anglowa waiki chuan kilometer zali somruk atanga zali somriat vel ati line anmani Russia hi chuan kilometer sang ni ami po aka phak anti thunga anmani soi hi han oi photila
heng missile pani keng tel thei ani na hi SU-57 andu chan berachu anita ani India hian stealth fighter anei ma thei dan ber tur chu SU-57 lei mai hi ani ti kan soi to a USA China le Russia te hi khovela stealth fighter siam thei ram pathum omchun anni a China nen hi chuan fighter chungchanga kher chuan anin dor lo mela US F-35 la amana towina en kola hau taka a leitu in fighter man chungchanga thunei na nei claim boxi India tan chuan Russia lam hoi mai hi stealth fighter nei olsam dan ber aniri ani kan thil soi thina hian sap trong tam thin khop maya air to air missile te kan tia achang le air to ground kan ti achang le ground to air missile te kan ti thina air to air missile kan ti chu boruak atanga boruak ka mel ma beina boruak to boruak ti ve mai langin chu tiang beina missile chu ni a air to ground ani chuan boruak atanga khomwal le tuipuya thil om target va beina ani thunga ground to air kan ti chuan khomwal atanga boruak ka na ani vele maya ground to ground ti tele surface to surface ti te hi chu thil thu mun ani a khomwal le khomwal leile lei in kara man chi ani thunga ni SU-57 hi mun latak ka phak missile phur thei long range strike capabilities ani awangin Russia in Ukraine beina na man po khan Russia ram chung boruaka an chet tir bera Ukraine tan po ti vak ngai na omlo ni kha ral thuam lama India ta na thu tharalom omlam han soi kai lokila India chuan alo soi lok to angin kumsang ka chakwa somruk pathum atanga alo man to MiG-21 chu official takin achol tir ta a MiG-21 hi achet swalngun em awangin a minglema kuang thlok thei anti lo le mei thai siam tu ti te nan soi fiam thu thin India ta ne ro chuan atangka in indopo amachon nem via wani MiG-21 an chol ti rual hian Tejas Mark 1A somkwa pasari siam na turin Hindustan Aeronautics Limited hel nen in remna an ziak zuya hei hi cheng vai bel che sing ruk sang ni zathum somsari manzet turani a apui hem khop mai Tejas Mark 1A somkwa pasari siam turzinga hian somruk pariat chu mi pakhat chuan theina turani anga somni pakwa ero chu mi pani chuan theina ani don ani India hian mi pani chuan theina fighter ngai na kan ti to kha training nan te lo tangkai boka Tejas Mark 1A hi kumsang ni somni pasari atanga impact chan turani anga kumruk chunga in pefel vek turati ani kumsang ni somni pakhat khan Tejas somriat pathum siam na turin cheng vai bel cha singli sang sari mantur contract an lo ziak to bok Tejas siam na ata na man roman tur zong za zela somru pathum hi India kutchuak vek turani dona anga lel om to khopani India chuan Agni prime missile ates le a tuntuma mi hi chu rel atanga ka chua tur chiani a danglam ve ang reng khop mai he Agni prime missile hi kilometer sang ni ka phak turani thu Defense Minister Rajnath Singh chuan soya heti hian India chu rel atanga missile kap chuak theiram claim te jinga atel veta ani India hian khomwal boruak tuipuile rel atanga missile kap chuak thei don ta hi alomom khopani Agni missile ho hi aritin aliana hei wang hian aka chuana bik lir thei manga phurkwal ngai chi ani a phurkhwal nan hun adu rei wangin mel malaka po ahim lo deu thina ngai ani a hetia rel manga ka chu thei ani don ta ka chuan rel kal thei to na khoi mun atang po in ka chu thei ani don ta a Mizoram atang te poinan lakap chuak lawang ti hi soi thei talawani Agni prime hi nuclear keng thei ni in India tan chuan mason na lomom takani a Agni prime an ka chuana hi khoilai mun nge ti soilan ani lowa hlotling takin an enchin ti ero chu chianga tuna an enchin hi aka thui thei zonga chuan alai hol intermediate range ani thilmak ang reng tak han soi chun zomila September ni somni pakhat sang ni somni panga khan Afghan be panau pang kum som pathum mi chu India a thlo na inaron zina ma se thut na pang ngaya thulovin thlo na ke landing gear kara thu in dam takin India hi lo thleng ve tlat mayani mitam tak thlo na ke kara chuang ru
thita anom laya dam taka India lo thleng hi avan nei khopani Mizoram chuan senior department in khompui manga tleirol tam takin hunan man lai vel khan Delhi in Indira Gandhi International Airport a thunei tu te chuan kurta var le paijama hachunga tleirol pakhat ve chen hi airport vel an mu a engtiti a chulai huna omve ngot chunge ani ti rin hlel na nen thlona trum hun veng tu Central Industrial Security Force CISF te chuan chu tleirol chun vapan hnaya an thu riat chuan barakhai jok ngei mai he Afghan tleirol then khat chuan rol thar kan ti ome kumsom pathum mi lek hi Afghanistan khopui Kabul atangin Kam Airlines flight RQ4401 ke kara tomru in dam takin India lo thlenga hemini vek September ni somni pakhat lai lamdar li khan Afghanistan a hian an thon kirle ngalani Afghan be pano pang hian Iran a zin atuma thlona a haya wangin atum lo na jok India ram pan thlona a lo chuang a lo ni a dam taka in India lo thleng theile dam taka hole thei hi alom puyom ve hrim hrimani hetianga thlona ke kar chuanga a thlona zin tum hi an lo om nual to a then khat chuan an thi pha hial reng ani thlona ke kar aru ka chuang chin chia thei masak ber chu sang ka zakwa somni pariat kha ani a hem kum hian kum som pakomi Clarence Terhune chu USA le Germany in kara thlona service tour Graf Zeppelin an thlo tir masak ber chuba Germany atanga alo let le tumin thlona ke kara hian alo chuang ru a ani hi thlona ke kara chuang masaber ni hriatani India mi te zinga po kumsang ka zakwa som kwa paruk khan British Airways Boeing 747 Delhi atanga London pantura Pradip Saini le Vijay Sani te chu thlona ke kara hian an lo tom ru to a Pradip zok hi dam takin thlenga Vijay ro chu athi thungani kumsang hi sompali April thla khan California tleirol pakhat ia hia abdi chu thlona ke kara hian aru ka chuangin darkar nga le achan ve zet achuanga ani po hian dam takin le thleng le ani abdi hi Somali atanga USA pem ni in thlona ke kara aru ka achuan chan chu anu hron tlan bo san atum wang le anu tak mu tuma chuang ru ni thu soya thlona thlok chuak tur ri chu a ring atilu tuka ka beng ka hup ngat ati a ong tereu te atanga pon lam a mu thei thu a soi bokani kumsang hi sompanga khan South Africa lammi pakhat le athurol pui Mozambique mi chu Johannesburg atanga London pan thlona ke kara an lo chuang to boka anni phei hi chu dar kar som pakhat zet an tom ru a African mi hian dam taka London a thlen line a thian pa Mozambique mi ero chu fit sang khat zali vela thlona ala thlo line atla a liam tam tak tuarin athizui nge ani kum sang ni somni khan Dutch thunei tu te chuan bungro phur thlona ke kara Kenya mi an lo man to boka ani hi kum somni pani mi ni in Johannesburg atanga Netherlands in kara dar kar som pakhat zet alo chuanga ani po hi athilo lau ani avan nei lellol khop mai thlona ke kar le bungro phur na hnuai lama aru ka chuan hi phal lo ani baka nun na ta na lawom ema US Federal Aviation Administration FAA in an chin chia dan chuan kumsang ka zakwa somli pasari le sangni somni pakhat in kara khan mi za somthum pani zet te chu thlona ke kara hian an lo tom ru to a an zinga za som pakhat ero hi chuan an tumram an thleng lova an tumram an thlen me hi chuan an lo thi fel to hlomani an thi tam khop mai azat ve ai tam dei an thi a an tumram thleng dama thleng chumi tlem te chau an ni ti na ni thlona ke kara chuan hi a lo om chan pakhat chu pakhat na chuan a mun a zim lu tuka a vote boka a beng cheng bok nen thlona ke atom chau khan in chil hlum tir mai po la om takani a hei wang hian hetiang lo ti tum ru ve re rau kanomani pointi hau lo turani thlona then khat hi chu fit sing thum sanga vela te an thlo thina wangin boruak oxygen lak chama wang point thi thei ani a fit sing thum sanga vela hi chuan boruak vo dan po minus somnga te alo ni to a
oxygen po tuipui zol ain za zel som ni paruk velina klem to bok anti ani hetiang hithil omdan ani awangin khovot le boruak hip tur klak chamwang ngot poina thi theya thi na e ma thlen lo po in ni kho khelo ompo ol tak turani chuwang chuan ti chin reng lo turani mitam jok an thi lai then khat an dam chu chan ni an rin chu hydraulic pipe vela lum na om khan khovot lutuk laka aveng ani ang a anti ani kan du tok le photanga ngai thatu te lodam zel ulalal pan mal som le theu cheu ro se